Ni ukuri Perezida Putin yabwiye Perezida Macron w'Ubufaransa ko azicuza ku ntwaro agiye guhereza igihugu cya Ukraine. Ni mu gihe kandi umujyanama wa Zelensky Perezida wa Ukraine Podolskyeru yavuga ko abasirikare bangana na 200 ku munsi bari gupfira ku kibuga cy'imirwano bitwa n'igisirikare cy'Uburusiya mu gace ka Donbass. Mu gihe kandi bya Kiev kubivuga biteye agahinda, umuvugizi wa gisirikare wa Ukraine Yeru yabyivugira ko intwaro zose z'imisada zashwanyagujwe n'igisirikare cy'Uburusiya, ariko kandi ku rundi ruhande nuko abasirikare babiri b'Abongereza bafatiwe mu mirwano ku ruhande rw'igisirikare cya Ukraine bashyigikirijwe ubucamanza kandi bagakatirwa. Ikaze ku makuru yacu asesenguranye ubuhanga n'ubushishozi turakugezaho byimbitse 5/5, kandi subscribe dukomeze kubana ku makuru yacu. Nibyo koko kandi ni ukuri Perezida Putin yihanangirije mugenzi we Emmanuel Macron ku ntwaro zikomeye cyane agiye guhereza igihugu cya Ukraine, amwihanangiriza amubwira yuko ibingibi ari ubushotoranyi bukomeye cyane kandi bitazamworohera nk'uko bitoroheye ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ndetse n'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO. Warabibonye ibyo nabakoreye mugenzi wanjye, sinshaka gutangiza intambara ikomeye cyane ku gihugu cya impanganye n'abasirikare bawe. Ibitekerezo ufite n'ingamba ufite nzakwereka ko ntakangwa n'intwaro cyangwa n'abasirikare, kuko intwaro n'abasirikare bitoje neza ndabafite kandi bazarwana mpaka rwa Kiev tuhashinze idarapo ndetse n'ibirindiro byacu tugakontorora mujyi. Mugenzi wanjye Emmanuel Macron, sinshaka kwanduranya nawe nk'uko ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'isi byagiye bibikora, bikohereza intwaro ndetse zo kundwanya ku gihugu cya Ukraine, ariko urabizi neza ko ntacyo byatanze kandi kugeza ubu ngubu ntawe uratsinsura, ahubwo buri munsi intwaro zabo zikomeye n'indege za gisirikare n'abasirikare babo mbafata buri munsi, mbica buri munsi, mbafunga buri munsi. Perezida Putin nk'uko yakomeje abitangariza mugenzi we Emmanuel Macron yagize ati welcome mu murutazima Macron n'ingabo zawe ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine, nguhaye ikaze. Kandi ni mu gihe nk'uko umujyanama wa Zelensky Perezida wa Ukraine Yeru yavuga yuko abasirikare 200 ku munsi barimo bapfa bishwe n'igisirikare cyane gikomeye cy'Uburusiya, mu gihe bagerageje guhangana nacyo basanga biteguye umunsi ku munsi kandi bakabica ari benshi, abandi bakakomereka mu mirwano ibiri kubahuza mu gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe byagaragaye ko bagiye bagambanirwa hato na hato kandi bagakomezwa no kubeshywa n'umukuru wabo Zelensky afatanyije n'ibihugu byo mu burengerazuba ndetse na Perezida Zunze Ubumwe za Amerika babeshya inkunga ndetse no kubaha abasirikare. Ibyo byose ntibabidukorera, ahubwo dukomeza kudushorera mu ntambara ku basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'Uburusiya, bagakomeza kutwica umusubirizo kandi imiryango yacu nta n'impozamara ishobora kuzabona dukurikije uko tugenda tubibona muri iyi mirwano itatworoheye. Ndetse urebye uko iyi ntambara yatangijwe ku gihugu cyacu ni mu kagambane gakomeye cyane k'ibihugu byo mu burengerazuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije inyungu zabo kuri rusange, ariko igihe kirageze ngo natwe tubura amaso dusobanukirwe icyo turwanira n'icyo duharanira, kuko dukomeje kuhaburira abacu, ibyacu biratikira imiryango yacu, tukabura n'inshuti zacu. Kandi aya ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa Zelensky agaragaza agahinda abasirikare be bafite ndetse nuko bakomeje kugambana. Kandi ni mu gihe abasirikare babiri b'Ubwongereza bafatiwe ku butaka bwa Ukraine barwanira ku ruhande rw'igisirikare cya Zelensky, bakahita bafatwa nk'uko urukiko rwo muri leta iharanira ubwigenge ya Donetsk ishyigikiwe n'Uburusiya rwakatiye Abongereza babiri bafashwe ubwo bagwaniraga ingabo za Ukraine mu ntambara imaze igihe ibera ku butaka bw'iki gihugu. Aba Bongereza babiri harimo Sirine w'imyaka 28 ukomoka mu mujyi wa Nottingham Forest na mugenzi we Penny w'imyaka 48 ukomoka mu mujyi wa Brentford. Nk'uko byakomeje bitangaza, bagiye muri Ukraine nk'abakoranabushake bafite inararibonye mu by'intambara, bashinzwe gukora ibikorwa by'iterabwoba ku gisirikare cy'Uburusiya ndetse no kubakomeje kugishyigikira, ariko ubu ngubu bakaba bamaze gufatwa kandi bagashyikirizwa ubutabera. Nk'uko umuvugizi mukuru w'ibiro bya Perezida Vladimir Putin yabitangaje, nuko yavuze ko abantu bose n'abacansho bose bazafatwa ku ruhande rubarwanya bose bazakatirwa kandi baganishwa ibihano bibakwiye kuko bidakwiye. Kandi akomeza avuga yuko bariya bacansho aribo bagenda bica inzirakarengane bakabeshyera igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'ingabo z'iki gihugu ko aribo babikoze, kandi ibyo ngibyo batajya babikora na rimwe, ahubwo icyo bagamije n'umugambi wabo ari ugufata igihugu cya Ukraine barwanya nta nzirakarengane n'imwe bashaka
kurenganya nk'uko byakomeje bitangazwa n'uyu mugabo ukomeye cyane mu gihugu cy'Uburusi. Mwakoze kubana natwe, makuru yacu n'akaga